Isigrand lento bro lokuthi abafowethu manje bashile mfethu. Bashile abafowethu baningi abafowethu abashina mfethu yazi nanoma ngisebenzisa mfethu ngijova nami so like lokuthi mfethu ngiyajova manje mfethu eish sengenzisa nje ukuthi mfethu isituation ethi ukuthi ngikhiphe lento engiphethe mfethu yabona lokuthi bro ayisi right some abafowethu khuluma lokuthi omunye abafowethu namhlanje besimbeka ekseni mfethu besimbeka umfowethu omunye namhlanje mfethu ayisi right lento bafowethu yazi ngicela ukuthi yazi obeka caba or obeka funa uyenza lento mina sengimtshela for ukuthi yazini angasacana asale yazini akhohlwa ngayo lokuthi vele ngathi akaza acabange ngayo sana ya lokuthi makayibona umunye yazini amtshele by the way ya engasi right ngakhona lento naye lo muntu lo bekacabanga uyenza lokuthi naye sekazodlulisa umessage adlulisele kwabanye ebebafuna or ebebacabanga laba sakhuluma ngalaba ebayiyenzayo abasale bastop lokuthi mina sasa lokukusayo bafowethu yazini lento le ngiyayiyekela ngishiya phasi sasa lokukusama mfethu lento lezi ngiyathatha ngiyashisa lokuthi manginikeze uma ngiphe lokuthi njengoba ngiyoyekela kusasa mangithethe ngithi ngipha omunye umuntu ozisebenzisayo into lezi ngibona ngathi ngimthwesa elinye icala obunye umzima phezulu ukuthi naye usebenzimeni nami sengimtheswa obunye umzima futhi yazingcono ngishise ngizibona as if like yazini nginesono kuNkulunkulu angeke ngithathe icala lami yolinikeza omunye umuntu kube naye unamanye amabaka wakhe ngichaza ukuthini lapho ukuthi yazi lo muntu lo usho ukuthi I don't care ukuthi unamabaka wakhe nami sengizomthwesa kwami amabaka usho ukuthi lapho anginanembeza yazi anginanembeza I don't know ukuthi ngayichaza ngithini lokuthi bafethu ayena man so ma uzijova uyijova phi then mfethu vele la esandleni mfethu la kule veins mfethu yabona mfethu ngifaka through the veins mfethu ngifaka through the veins mfethu lokuthi mfethu mayikhuthile kule veins yangena yandlulela ngani ebra wami kuba nalento bathi mishort lento bathi mishort mangifakile le injection through ama veins through events mawenza imishort bra wami wenzeka ukuthi yazini uyabola bra wami la uyabola la ubola ini lesandla ubola lesandla kuvela umgodi lepintsha ngisho ayihambanga nama-venti bra wami ihambe through isenyameni vele ayingenanga evensini angisho uyangi-understand ngisho but manje ayingenanga evensini ingene enyameni and mina ngashova le nyawupe yami lokuthi uyabona la esandleni bra wami lento yakushisa le nyawupe strong khona ukushisa la esandleni uvele imbobo la lokuthi uyabola mawasinakeleli nalesandla uyidlapha futhi lesandla siyabola bra wami la gcine kuvela izibungu lokuthi sihileke sithatha isikhathi singathatha ngoma-2 years manje wena uyibhemelani then mfethu mangakutshela mfethu isituation ukuthi lento le mina ngagcine ngibhema njani bra wami ungakhala izinyembezi mfethu lokuthi mfethu ngathi mangirealize ukuthi lento engiyo bra wami masimba ngabe sengene so lokuthi sekude phambili sekude emuva mfethu sengazisola futhi angiva ngithini ya lokuthi singenile enyawupeni and lento le ngene kiyo masimba ngabona sekulate futhi ukuthi mfethu yabona la emhlabeni la awungeke basithande bonke angeke basonde bonke bra so ukuze uyibheme yini bohlukumezeke emoyeni or into vele wazikhethela ngitshela iqiniso bengahlukumezeki emoyeni bengento nami beyinto eyazanke nami ngizikhethele yona mfowethu lokuthi bra wami ngathola umsebenzi futhi angiva ngithini ngathola umsebenzi ngasebenza mangicela ukuthola umsebenzi lokuthi yazini lento le bekumele ngibheme ingakasebenzanga mara sengasebenza sengayibhema lento le yazini labeloyi sebabona mina sengikhona ukufaka 3 nyana ama-plastic 2 nyana ama-plastic wegroza nyana yazini basho bathi yazini mos lo mfana lo abeloyi futhi bakhona ukubonela impilo yakho phambili ukuthi wena phambili yazini uyokhanya kangakanani uyaphi ngempilo abeloyi bakhona ukubonela into enjalo so wena kahle kahle wenziwe bayiloyo ukuthi ugcine sowubhema futhi angeke esikhathi futhi angeke ngithi ngiyenze beloyi mara le situation the way yenzeke ngakhona mina futhi ngililela lapho futhi ukuthi ngibakhombe futhi wami ukuthi yazini ngibasolele nabo ukuthi yazini babe my first suspect kimi mfowethu ukuthi yazini ngoba futhi esikhathi ngisebenza futhi kwabanelilanga futhi ngathi ngiyavuka ngemsebenzini futhi ngavele nganyanya mangicabanga ukuthi kumele ngemsebenzini benganyanya futhi ukuthi ngagabha yabona mawubona icandelo bolile yazi ukuthi icandelo bolile ukuthi lo kabuhlungu njani ya
bengifisa ngathi bengibone ibhuti lokuthi wahamba isikhathi bavala umama amehlo ukuthi angaboni lento yenzeka kimi ukuthi umntanakhe u-situation enjani manje lokuthi kube ubonile ukuthi mina ngiyiphi situation bekuvala fast bayisolve fast babavala amehlo lapha ekhaya la bathakathi lokuthi mina bangishaya ngani ngesicitho bhuti wami bangishaya ngesicitho bhuti ukuthi mangicabanga umsebenzi wami la kumele ngisebenza khona ngivese nginyanye bhuti. Manje ngoba uthi uyayekela kusasa uyayekela kanjani uzoyi-rehab? Cha, uyayekela kanjani? ngiyeka lapha ekhaya bhuti wami lento le azange ngacala i-rehab inyawuphi azange ukuthi mangicala inyawuphi bhuti ngihamba ngayi-rehab ngokucala inyawuphi bhuti wami uyangi-understanda bhuti azange ngathi mangicala inyawuphi ngiye-rehab ngokucala khona inyawuphi cha lokuthi ngiyodlalela lapha ekhaya uyayekela amabhande ngiyekela amabhande bhuti and mina ngibona kuyazi into e-right leyo ukuthi mangi-rehab mangiyothola ama-medication nani hayi no bhuti ngibona mina esayidini lami ne yazi ngabantu angisho asiboni ngeso elifanayo mina esayidini lami bhuti ngibona yazini kuyi-good idea lokuthi yazini ngifile that pain ya ngifile that pain ukuthi mangicabanga ukuthi ngilibisele le pain le bhuti ngicabanga ngathi ungithi hayi never angilibiseli bhuti elaphini ngendlela liphume ngakhona hayi bekunzima bhuti. So sicela usikhombe lezi zinto oziphethe and usitshele ukuthi zisebenza njani. Syringe lesi bhuti angiva ngithini wonke umuntu uyasazi syringe ne Sure. inyawuphi bhuti ne ngiyithatha ngidosa amanzi mangiceda ukudosa amanzi ngayi-syringe lesi ngithela enyawupeni mangiceda ukuthela enyawupeni ne lokuthi ngiyamixa ne lamanzi ngiyamixa ngiyayidosa ingena la ne ngiyazibopha ukuthi kuphume i-veins mangiceda ukuphuma i-veins ngiyazithumela mangiceda ukuyifaka i-veinsini ngiyayithumela le nyawuphi bhuti lapho sengibhemile kanjalo So ungathini kulabantu laba abasesebancane ubabonayo ukuthi bahamba babhema insango endleleni benzani nabo bangagcina bafika la ungathanda ukuthini kibo? Bhuti ngathanda ukuthi mina bhuti yazi kuhle ngoba lento le asiyenzeli emthamo or no siyenza la wonke umuntu abhekile kuhle ngaloko ngithola lelo iphuzu lokucala lelo engabatshela ukuthi yazini niyabona ukuthi kwenzakalani ngabo bhuti wenu ngabo malumeni impilo yabo yazini ikurisk kangakanani inzima kangakanani lokuthi yazini akudingeki nokuthi yazini ngize inilecture lokuthi nginibeka phasi ngantshela already niyabona ukuthi kwenzakalani umzima esikibo ne lokuthi mara kunitshela kumele ngintshele ukuthi lento le ayisi right ngisacela nangaliphi ilanga noma bathi yazini empilweni ubuhlungu kangakanani bakhethe kangakanani ngicela manje le kungabi ilo icebo lokuthi ungazibona maybe yazini lento ehetheke ngayo iphelile or yenze ngoba no uyibhema namhlanje ne uthi ufuna ukusolve that situation okiyo leso sikhathi leso ne bese kusasa iyophela ngisho kusasa ke yobuye umqondo futhi ngisho ukuthi isikonje yabona ukuthi kumele uyoyiphinda phela ngisho and uzoyiphinda kanjalo yenzani iyangena and manje njalo into le yaphila usathana manje njalo isheshe ingene lokuthi alo isheshe iyakheke kube fast emzimbeni lokuthi kusasa mangawashayanga uzoyishaya 2 days 3 days LS4 mangawashayanga uzoziva ukuthi khona ukushoda emzimbeni wakho kanjalo songenile bhuti lokuthi yazini nalesimo lesokiso bongatshela uzibanibani nje ukuthi into phela bhuti isituation ukuthi uhethekile nethi bhuti ukhofa out like ushare na someone omthembayo yabona lokuthi maybe unganakho omthembayo or ushare naye nethi ukukhofa out wakho okunye ngosi uyakhona ukuthi uhileke leso sikhathi yabona uhileke yazini uzive ukuthi hayi man akusafani nasecaleni njengoba isikhathi ngakayishiranga na someone yazi manje sekunemehluko sekhona man engiva ukuthi yazi imahlombe wami sokile man akufani lokuthi yazi kancane after 3 days 2 days sokhohliwe vela normal nawe sofana yazi sobuyele esimeni sakho sempilo oyaziyo ya lokuthi ngiyacela naliphi ilanga ungaboni ukuthi lena kuzoba into e-right ukuyiplanile right ukuthi ingasolve le situation ozabe ukiyo ngiyacela nanoma liphi la bantwana
abancane abasakhula yazini nalaba ebabhema insango nakho nezonayo ish abanye abafowethu amathi ibayekela isikolo bagcina beke umuntu umbheke ukuthi semncane mara neto ngenxa ukuthi ubhema insango ubona umuntu sekekela isikolo akasafundi umbuzo ukuthi leta manje ngobona ufunda so and na uqedanga maybe usele 3 years ukuthi uqede manje uyeka kanjani mara and uthe uqala insango wayibhema wayekela isikolo lokuthi mangamuzi umuntu wakhona ukuthi into ekela isikolo even the reason yakhona manje uzoyiva na ukuthi man I reason manje yazini hayi bafu siyabonga siswile istory sakho nebafu ya siyafisa nawe ukuthi awuchinje Brian yafu yabonga siyabonga ne yabonga nami ukuthi bakhona abantu abangikhathalelayo okay 100 Spartans sayivala bafethu